The second issue I'm person about home and commerce and Dr. Baumia Quaquetia. Number who send this before last started so quiet and some more kind and Kazasoka. I send me Dr. Baumia Kaya Nancy Soka. Dr. Baumia see NDC 4 led by I said Winketia. Nimia on one big so no ya lawyer near and what me didn't say what on one that's a kind of what the candidate. And onu ejina for MP no sa nipa no onu ni ne omo yeye ene ho stress no ho pressure ni nyina aka ho bi ina me nua eneskumi efrim Dr. Baumia can say ya no wan kan bone in eneskumi the last interviewer oye na the last radio program or koye on Adum FM the last one or koye ansa na wo free mu oka wo so the sort of stressor NDC for the na famu no nyame kwaya na dom no free mu fear onya sure say city ko besin akobio and I said it the TNS na can't admit to say he was going through a lot because of the sort of pain mudi ni famu na Dr. Baumia ba no be repeat say ne mu ye ni nti e ka ho bi na brantie na free mu a mo se mo nti ase e de na mo nti ase o we mu. What has Dr. Baumia said that is so bad? Enya nokore. Enya nokore. Enya nipa bone sam in NDC 4 year. Na mo enya mo finance mo national chairman. Onko next 40 days ago jira ko se okocho biti. Biti kra na ye san krofo na ntu ngudo so amon no mhuro ni keke. Enti say Dr. Baumia kan ya no waka. There's nothing wrong with what Dr. Baumia said. Truly, the sort of stressor NDC 4 EDNS kumi famu no e ka ho bi ena ne yesi ye ti doc kasa abusua na doc nka abone ti NDC 4 na mani abiri di Dr. Baumia atem no sebe mo fa mu nsem hunu nyina nchen ne yentwam mo fa mu nsem hunu nyina nchen ne yentwam na mo DNS tani na nye nipa bone sankra na ye wa enkan se sa election ikura moko nyese kwa keke na moko mo se akwa lawyer ni o ye backstabber say yanfa constituency ni nya no yanfa constituency we nya no akwatia for se mutie me a media me yemu no aba se munima akwatia ka me training ho 1999 nyame ye madom e ma me nya admission eba St. Roses wa akwatia till my formative years at least meti aka say 3 solid years na meti akwatia enti me ninsa akwatia de e hoye ba bia say wude ubri bi ko jawo mo a omusomu yie no musiesie no maw meti hey I'm a product of Akwatia ni opportunity omu create here say the St. Roses Secondary School should be there for me to attend ti abusua samu pe samu kro ni be ko nanim na ye pia ye nim ye pia akoso ni ahwe ne ye be ya enye candidate otimi e backstab nkrofo. That's not what we need a candidate ye betimi na ye ne ma bebre. You need a candidate a bit in na bebre. Onko chantro. Onko chantro. Onfa your friend is saying Ninsa enko will be any. And that candidate is Solomon Asumedu. Me da say MPP no. Ye MPP no de bia no NDC 4 na na this ano mawi ebre na MPP 4 de omo ye akanfo omo mpesim 4 ba ye MPP 4 ye say enye sa na etie ye se kase ye pewa uye hwan wa na epew ye kase ye pewa uye hwan wa na epew nti do mo keke kan de enti o de enim an say aka 9 pe de enim an no say aka 9 pe ene omo ko omo iko mutimi discuss omo nkrofo aka 9 pe no ma start obi account yes eno ma start eno obi krama yen I yes aka 9 pe ena ampanso aka 9 pe oh yes aka 9 pe say NDC ebaye Ghana fo bebre na omoto abama NDC ne bebre na no omo bebre na hwe the Captain Smart na hwe bubu obubum or call for even a impo a coup d'etat e wo Ghana impo I say jata so enti no the omo kan de enti hwe o ana doctor na no krom for anto am o man to am enti de the krom for kro anto am na enti de the krom for no man to am na enti de omo kan wana the krom for to abama
omo na omo ka no Brian Champion no onye MP on when lusu over 5,000 say one votes omo to man ye nimhwe ye no de ka no ya na nimhwe ye de niman say doctor ene de neighbor na doctor so ba be president enti say me de me futu na me de ma omo wo Brian Champion wo ye young kana Japan no hu ni say we no wo hwiri we na onyini into ontimi but it doesn't matter onyini kura na still na obitima ba be president am na ye enti no so ma doctor anko ni 8 years na enwie no mo yo madwe say mo be sabotage a ene omo time na ekọ akiri ana mo no so omo time omo mre ekọ akiri no na ye say group mu fufu na sa baba omo funu krofo enti no dem ti omo weekend enti no bebre na ba womia because of slow down. Yes, doctor Brian Champion that bia no bia ka Brian dear and next say Brian what won kwa ye hin kra sen Canada Japan. Wow. And some of can to won kwa ye hin sen Canada Japan. No shop of net Japan. What is that kwa Japan? Yes. Tribal waste. Yes. One kwa Japan. Yes. Onim say onim pa say abrenya de obinya. But Dr. Kowia or chance. Onim say Dr. Kowia or chance. Edutwum onim say enya de obinya. But onim say Dr. Kwa or chance. Now they what yes now can say hunu ena wo sika ena wo sika na ye den. Let's say wo sika ena ye den. Wo sika no ena ye den. Say one man crofo back out. You say Eastern region MPs no MPs and MPs no e bi back out say asema wo kan na ye ntro. Umma obi eska bia so bia fanya campaign onya hwema wom eden kwa na wope eden kwa na wope omutwomu mutan baomia oye kramuni yenyini nso kramuni baomia oye sirimni yenim so yesirimni nenso NPP yeso ono ane yepe yese baomia ono ane be leadie ye NPP no ye select because of baby a wo free ni baby a wo free we are marching for baomia. Yes. You're sure competent. You do betima ye. Adwen, wadwen, wo sika na oni adwen a, oni ideas a, oni adwen a. Emfa so be na wo so. Wo sika na oni adwen a, emfa so be na wo so. Adwuma de obi be mu asikafo emutuwe, ehiafo na ebi adwuma mamo. Onu be di nkomo, onu abo mehia sika bia ye adwuma si o chechu mu a akoi, mo se no afa onu akobi. Ko oni kreska no. Sa no mo de ye omo nwene sa eye hiafo no ideas omo present to omo no omo afechire omo waskaniti no mo de akobie